Gloria lil-Mulej. Nilqakom eżis aħwa Maltin u għawċin u familja River of Love madwar Malta u għawdex. U grazzi da daw kolla l-intom s-segwuna ġima wara ġima. Illum ħankompli nitkellem fuq il-qawmin spirituali, fuq revival. Xaħat jgħid revival. Halleluja. Gloria lil-Mulej. Mela, ħankompli nitkellmu fuq revival. Għaw xaħat jixtieq revival? Tixtieq revival int? Amen. Halleluja. Nfakkarkom li l-kelma revival tfisser in-nar jola. Turn the fire hotter. Amen. Hallelujah. So tonight, I'm gonna cook you. Hallelujah. Kulħadd jitlob miegħi. Hallelujah. Min qalkom ejdu dit-talba warajja. Illum issa qadis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi ta' dan il-privileġġ li jiena nista' nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek. Kellimni Mulej mill-fom tal-qaddej tiegħek u ħalli l-kelma tiegħek Mulej tidħol f'qalbi, tbiddilni u titrasformani. Ġesu, Mulej tiegħi u Alla tiegħi, għallimni u għatini revelazzjoni tal-verità tiegħek biex tbiddilni u taġġelni insin nixbaħ aktar lilek. Min qalbi nitlob dan f'isem Ġesu Kristu. Amen. Mor fi ktib ta' skrittura popolarissima li hija fit-tieni Kroniki 7. Tieni Kroniki kapitlu 7. Għamilna bosta messaġġi fuq ir-revival. Revival, il-Bibja titkellem fuq bosta revivals. L-ewwel revival li naraw fit-Testament il-Ġdid huwa fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2. U minn dak il-kapitlu 2 u 3 tibda tara ħafna ċwievet għal revival, għal qawmin spirituali. Tara bosta ċwievet. Il-lejla għandi biċċa laħam steak għalikom. Tieni Kroniki kapitlu 7. Nemmen li din l-iskrittura għanda il-riżultati kollha, il-sintomi kollha, il-ċwivet kollha, il-rekwiżiti kollha, grazzi, biex isseħħ revival. Għaliex revival mhux ħajsir awtomatiku b'xejn, imma aħna rridu nikkooperaw mal-pjan tas-sema. Tikkoopera mal-Mulej. Meta għandek ċertu knejjes, speċjalment simili bħal River of Love, fejn il-laħam tal-kelma ma jonqos. Fl-esperjenza tiegħi, jiena li ġej minn Rejma u għandi parti minn Rejma, ġejt mibgħut minn Rejma u l-covering spirituali tiegħi mill-bidu dejjem baqa' u ħajibqa' sakemm il-Mulej sejjaħli Rejma. Għaliex dik hija l-familja spirituali fejn il-Mulej fħawilni, tajjeb, ħażin. Però konna mitwajn il-kelma, konna mitwajn il-kelma ħafna. Allura, nies tal-kamp li jiena kont parti minnu li Amerika, l-lum il-ġurnata qiegħed parti minnu f'Malta u għaw bosta knejjes madwar id-dinja li huma parti minn Rejma. In-nies ta' daw il-kampijiet, movimenti, ħanidulhom movimenti, mhumiex nieqsin mill-laħam tal-kelma. Però ħanilek xi notajt fl-esperjenza tiegħi. Innotajt li tanti kollhom għarfien li jekk ma toqgħodx attent tispiċċa tinsa l-basics. Għaliex vera aħna rridu nitalmu u vera Alla jgħid li l-poplu tiegħi jiġġarraf minn nuqqas tarfien, però l-għarfien waħdu jista' jġarfek. Ftakkar li ma frotta gidmu Adam u Eva. Il-frotta tal-għarfien. Mux il-frotta tal-ħajja.
hemm revelazzjoni kbar fuq dik xi darba forsi nagħmlu messaġġ. U għalhekk qed niftakar meta jiena kont għaddinejx l-Amerika, il-Knisja f'sew fejn kont imur u hemm ħafna ġid. Però waħda mill-affarijiet li niftakar darba pastor kien qalli u baqgħet tidwi f'qalbi. Qalli intom il-kamp tagħkom intom taħsbu that you are the best thing that ever happened in the world. Sa mhux għax aħna nitkellmu hekk, imma tant hemm marfin, tant hemm konfidenza fi Kristu, meta int għandek ċertu kampijiet kulħadd għax jiena dudu u għax mina xejn. Bħal ma smajt għadek smajt ħmerejja oħra. Alla jmardek, Alla jridek li inti timrad biex tifdi d-dinja permess li timrad inti kol. What kind of hogwash? Allora jiena u inti li aħna mraw min il-kelma nafu li dawn huma ereżijiet. Allora ma naċċettawhomx. Allora nitkellmu mbagħad ċertu awtorità. U bissew li titkellem b'awtorità, basta titqgħod attent ma tispiċċax tiġi arroganza. Mbagħad irridu nibbalanċjawha bi frotta importanti ħafna li nemmen li minna din il-frotta laqqas biss tista' tara l-wiċċ għall-mulej. Li tissejjaħ il-frotta tal-umiltà. L-umiltà. Kemm importanti li tkun taf l-awtorità. Dil-Knisja mhix nieqsa mill-arfin fuq l-awtorità. Mhix nieqsa mill-arfin ta' min aħna fi Kristu. Para dik l-informazzjoni tant hija potenti li ġġielek tħossok super. Imma tittoqgħod attent li għalkemm inti vera super fi Kristu, qgħod attent għadek tgħix fuq l-art. Kif jgħidu bil-Maltiżhom saqajk mal-art. Pawmli. Il-gburija inti jew inkella l-awtorità tiegħek inti mhux mal-bniedem tittorija mal-realm spiritwali d-demonju. Amen, imma ħafna drabi ċertu Kristjani jispiċċaw jisiru bold, mhux kontra l-għadu, kontra ħutom. U tonqos l-umiltà. Qed tifhmu? Isma'w xejn il-mulej, skrittura li ħafna minnkom tafuha bl-amment, it-tieni Kronika 14. Jekk il-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi, aħna żgur dak il-poplu għax Krist jani. Jumilja ruħu. Jumilja ruħu. Ħanilkom aħwa. Naf li ħafna kattolċi li jħobbu lill-Alla jisegwu dan il-ministeru, jisegwu dan il-programm. Kattolċi intom ukoll għandkom problema ta' gburija da? Kemm il-darba smajt? No, we're Catholics and I'm proud of it. Ġili smajtu għaddi? Ħanejdilkom. Min jitkellem hekk? Alla fimniħru intinten. Però għadu attenti wkoll intom Kristjani tal-born again. Għadu attenti intom ukoll evangeliċi. Għadu attenti intom ukoll pentekostali u karizmatiċi. Għaliex tistgħu taqgħu fi gburija mod ieħor. Imma qed ngħidha għax ovvjament il-messaġġi ta' dan il-Ministeru jisegwih minn bosta nies ta' kampijiet differenti. Grazzi Ġesu. Il-kelma tal-lejja għal kulħadd. Amen. Imma lill-Alla f'imnieħru tinten meta inti tgħid xina I'm proud to be Catholic. I'm proud to be born again. You should not be proud about nothing. You should be always humble in everything. And grateful. U grat. U dak li taf, mux tużax kontra ħuk jew oħtok, tużax kontra l-għadu. Amen, għax aħna l-battarja tagħna hija mhux hija uħti, hija l-għadu. Amen? Jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi, jumilja ruħu, ħafna semgħu il-kelma ma ħafna ma jafux jitfissertu milja ruħ, Believe it or not, ma jaħsbux. Jiena meta kont għadni
fil-reliġjon ta' Ruma, tumilja ruħek kon naħseb li dawk li morru wara l-istatwi għodu jisawtu l-fomsom, ġili rajtuhom? Ma tantx għadhom jagħmluha Malta issa. Kont ngħidha daw umli. Dak mhux umli, skużi, dik mhux umiltà, dik hija stupidaġni. All right? Kristu għalhekk issallab u ssawwat għalik, mhux biex inti terġa' tissallab u tissawwat. All right, I'm sorry to tell you the truth, but that's the truth. All right? Issa. Li inti tbati għal-Vanġelu iva. Imma tbati bħad-dinja mhux suppost jekk inti ta' Kristu. Irdu nagħmlu messaġġi fuq għadi. Anyway. U l-poplu tiegħi jekk il-poplu tiegħi jissejjaħ bismi, jumilja ruħu, u issa nitkellmu fuq xi tfisser tumilja ruħu, u jitlob u jfittex il-wiċċi. U jerġa' lura mit-triqatu, irridu nitkellmu wkoll fuq għadi, repent, mit-triq il-ħażina, jien nisma'hom is-sema, naħfrilhom dnubietom u nfejqilhom lill-artom. That's revival. Meta Alla jibda jfejq l-art, il-pajjiż, dak huwa revival. Meta Alla jfejqa mhux għax inti kollok xi ġieħ ta' ras jew xi marda jfejqek, dak fejqan li huwa parti mill-pakkett tiegħek bħala Kristjan. Ma meta nitkellmu fejqan globali issa, fejqan fuq livell nazzjonali. Sewwa jew u bħalma ġieli rajna matul iż-żminijiet, revival qawwin li l-art kollha bħalma ġiżaj ma jitkilkom f'dawn il-messaġġi fejn rajna revivals kbar, per eżempju fal-Malanga, ġewwa Guatemala, raħħal sħiħ, mhux raħħal ta' 4 nies, raħħal ta' eluf ta' nies, kollu kommu miksi bil-qawwa talla li l-ħwienet tax-xorb kollha jgħalqu. Il-ħabs jgħalaq għax m'hemmx iktar il-interresta. Dak revival nazzjonali, aħwa. Meta inti għandek postijiet embelt f'Kalifornja li esperjenzat il-revival. Il-membri tal-gangs spiċċaw kollha jikkonvertu jsiru Kristjani, xi wħud minnhom saru pastors. Tifhem? Dak revival nazzjonali. Tifhem? Meta hemm ħafna xi darba ngħidilkom ejja hawnhekk. U nagħmlu 6 sigħat naraw videos ta' revivals, footage ta' revival madwar id-dinja. Tiġu? Kemm minnkom tiġu? 6 sigħat, jara seru jgħid. Naħdu, u s-probabli nagħmlu aktar minn 6 sigħat, u s-probabli nagħmlu 8 sigħat. Għali, x'jekk aħna nieħdu break ma' kull wara kull video, tuħu tazza imma ħanejdilkom, you will definitely be very encouraged. Ngħidilkom bis-serjetà. Sewwa. Allura il-mulej qed jiddilja mal-poplu tiegħu. Mhux ma' River of Love biss ta'. Ma' kull min jissejjaħ Kristjan. Ma' kull ġema. Ma' dawk li ġew puntati minn Alla u dawk li ġew puntati minn nfushom magħhom kollha. Għaliex l-umiltà tmiss lil kulħadd. U ħafna mid-drabi, believe it or not, kważi nista' ngħidlek hekk ara, kull meta tidneb int għax ma kontx umli. Għaliex? X'għandu x'jaqsam? Kollox. Għaliex l-umiltà dejjem tagħmel ir-rida tal-Alla u dejjem tqis l-Alla l-ewwel u lil ħuħ jew l-oħtu l-ewwel. L-umiltà hija diffiċli. L-umiltà qatt ma tfittex id-dritt tiegħek. L-umiltà qatt ma tfittex id-dritt tagħha dak li qabeż lilha innifisha. Ħanurikom fil-ktib ta' Ħosea kapitlu 6. Ħosea 6. Skrittura sabiħa fuq rigward il-qawmin spirituali. Vers biet, imxi ħanerġgħu lura għand il-mulej. Dak tfisser revival. Għax huwa tertaqna imma se jdewwina u sawwat imma se jinfaxxalna il-ġrieħi. Wara jumej jerġa' jagħtina l-ħajja. Bl-Ingliż revivals. Imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex quddiem ngħixu.
narfu l-mulej u nfittxu narfu iżjed. Daqs kemm żgur li s-seb hekk il-ħruġ tiegħu u jiġi bħal ma tiġi x-xita fuqna, ta' kollu sintomi jiġi fuqek bħal xita. Bħal xita mħawra li s-saqqi l-art. Fil-iskrittura hemm bosta stejjer tal-umiltà u testijiet tal-umiltà, apparti Ġesu, sta naraw il-Ġesu. Fil-ktib ta' Tinislaten, jekk minn sejsba l-kapitlu 8, hemm storja ta' wieħed kap ta' armata jismu Naman. Ġieli smajtu għal-istorja ta' Naman? Naman kien xejdulu ġeneral ta' armata, xogħlu huwa kien jitkellem mal-gbarat tal-pajjiżi, mar-rejiet. Kien marit bil-lebra. By the way, profetikament, moħkom hawn. Fejn tara l-lebra fil-Bibja, profetik li tfisser gburija. Fil-ġisem ta' Kristu hemm ħafna lebrużi. Mżommu, Naman kien popolari, kien famus, kien meqjuż u jħarsu leħ bħala gwerrier, komandant bravu li rebaħ ħafna battalji. Però kellu l-lebra. Tista' tifhem għaliex ikollu l-lebra dan, mill-lat profetiku, għaliex inti tant tibda tħossok tajjeb fuq innifsek meta l-affarijiet sejrin tajjeb, meta inti tirbaħ u ħadd ma jista' għalik, sewwa dak li ġralhom Iżrael ukoll, ta' dak li ġralhom Iżrael. Iżrael tant kienu mbirkinu mażolej minn Alla, meta tibdilhom rashom, infatti jekk jgħidulhom Alla jgħidulhom fik tibdew Deuteronomi kapitlu 32, vers 15-17. Jgħidulhom Iżrael kibritlu rasu. Taħseb l-Knisja kibrit il-rasa? Għalhekk da mhux messaġġ għal River of Love Biz, messaġġ għal poplu Alla kollu. Sewwa, u dan Naman ma sab fejn imkien fil-pajjiż tiegħu Sirjan. U kellu waħda mill-qaddejja tiegħu servjenti kienet Ludija u qaltlu hemm profeta f'Iżrael. Mur, kellmu, għax fej hekk. U da marant is-sultan ta' Iżrael, batlu ittra l-ewwel qallu isma' qallu fejjaqni. U ir-re ta' Iżrael ħalih għax ħada qisu bħala sfida, għallu inta għandi ġej għallu maljen Alla, ma nisan fejqek lilek, u r-rabja. U sama l-profeta Elisew li Naman bata liħ biex jifejqu. U għallu ibatu għandi, l-kap ta' Izrael, għallu ibatu għandi, jgħilu jiġu għandi. U da li kull fejmur, kullħat jilqaw bil-red carpet, kullħat tibaxi rasu, kullħat jilqaw jitfawlu l-fjuri. Kif mar qoddim id-dar tal-profeta Alla, għazbiz ġeja raħu. Batlu t-tifla għaddejja. Tibda l-lezzjoni tal-umiltà. U daħ għalih, għal laqqas ħajġi għarani, laqqas iġi kellimni. Għal mela laqqas iġi għajli hello. Jina gwerrir ta' stima, jina nifhem ħafna. Int minnin biex tiġi tgħid li x'għandi nagħmel. U il-profeta bat l-qaddija tiegħu u għalla għan x'għandha tgħidlu. U dar rabja u di qaltlu il-profeta ma jistax jiġi jarak bħalissa. Immaġina jiġi l-Prim Ministru ta' Malta għandek u inti tibbati naf is-seftura tad-dar. Murejlu ma jistax inkellmu bħalissa. X'test ħajkollu l-Prim Ministru miskin jew il-President? Imma ħajibda l-fejqan. U laqqas jaf li Alla diġà tifejqu. U da jirrabja. U jibda jmislu il-kankru l-mulej. Xla inti rrabjajt għax ġejt it-testjat fil-umiltà. I know what's the problem.
وذا الرابية وقال لهم الدية قالت له البروفيت قال لك مر في الجردان في شمرة الجردان وانزل وتعمد 7 ضربتين. قال له يطلعنا لهم جردان همور دعس كمية شمارة محموجة وفيرا شادة محموجة ظل من جناته. قال همور في دعس كمية شماير السيريا سبيخ ونطفة همور. قال لا ده مش فيرا منها لا تطلع لهم همور ولا ما وطلع باللبرة. فهو سير العدياتيو اللي كانت لدية اللي كانت التعدية قالت له سينيو قالت له what's the big deal. Ovviamente ma قالت له what's the big deal ده كده يديكم ايه. قالت له what's the big deal. قالت له ليك يقول البروفيت قال لك بيش تعمل حاجة تبرر منها انت ما كنتش لسه تعملها. قال له لا الفيت تعمل دان الفاس ما تكون ما قال لك مو انزل في شمارة 7 ضربي انت مش فيق تري تستي هورتا له ملتا اسمه مليش كان واحدة قول له ديك يوجد بقى اسم البوبلو تاعنا كم كله تستي تا وملتا بدا مار الجردان وبدا ينزل تعرفوا الستوري كنت عملت لكم مسج بومبا مرة جراح سوا النمرو 7 الأول على النمرو 7 وده نزل 7 ضربتين ما جندا ينزل ودم أرماتا ده الكابتن بوبولاري ويقعد الشرب ينزل وتختب ما تحسبش لي ده أنا أرديك لكيكو imagine أنت مرة تشدويك ليكس وترى دانيال كاب وكماندان نزل في شمارة ما زرنش يين سوا التستنيخ جايب شي زرنج فوق منيخرو هيك كيف يطلع سوا ومن فوق يدرم فيا يطلع الربيات وكان له ينزل ويطلع 7 ضربات ما 7 ضربة فيه مش ما 7 عشان لا كانت للمال فيئته لكن زرنشيت ولا كانت تعين كانت لبدينسا ليوميليالويهو لبدينسا ليوميلياروخي. Grazie Gesù. في كتابة فيليبين 2 etikom definizzjoni ta' x'inhu l-umiltà. X'inhija umiltà? Kif tiddefinixxi umiltà? Il-kelma umiltà tfisser tbaxxi lilek innifsek. Ma tużax id-drittijiet tal-pożizzjoni tiegħek bħala leverage. Tifhmuha leverage? Tifhmuha l-kelma leverage bil-Malti bil-Ingliż? Xi ġifieri leverage? Hawn xi ħadd jisejli kelma bil-Malti ta' isek leverage. Mela ħantikom eżempju. Per eżempju, Ġożeja Mikajas huma tfal tiegħi tal-pastor li taħt Kristu jiena rrassa din il-komunità imma taħt Ġesu rras fuq kulħadd. Ġożeja u Mikajas għandhom leverage fuqkom għax huma tfal tiegħi. So, privileġġi. Imma huma minflok jgħidu għax dak huwa l-papa nistgħu nagħmlu li rridu, ma jistgħux jagħmlu li jridu għax huwa l-papa, ma jistax juża dak il-leverage fuqkom għax ma jkunux ikunu għalkemm huwa dritt imma jażlu jumiljaw ruħhom u ma jużawx biex jekk ħajġu l-kafeterja it-tazzate jaħduha bħal kulħadd mhux għax ħin t-tifel tal-pastor aqbżu minn hawn ħanħu tazzate. Ma jistax juża dak il-privileġġ għalkemm vera t-tifel tal-pastor ma jistax joqgħod juża dak id-dritt bħala leverage. Allura jċedih dak, iċċedi id-drittijiet tiegħek. Qed tifhmuha? Dak huwa kollha xi tfisser umiltà. Fi ktieb ta' Filippin, kapitlu 2 vers 1, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu ta' fema waħda. Kunu ta' fema waħda. U imlewni bil-ferħ. ħajkolkom l-istess imħabba,
ruħ waħda u ħsib wieħed. Ismawha vers 3. Ismawha raġejja. Għaliex jinqasmu l-knejjes. Tindejlek għaliex? Ħanejlek problema waħda biss u tolqot kollha. Ifittex jew tfittex jew ifittxu d-dritt tiegħek. U minflok tibda taħseb saltna u huma tibda taħseb jien u d-dritt tiegħek. Għaliex inqasmu żwiġijiet? Għax minflok taħseb irrid nonora l-Alla. Xorta. Irrid nissalvagwardja lill-uliedi. Allora x'għamel? Ħanfittex id-dritt tiegħi. Uj, dan mhux messaġġ faċli. Mhux qed ngħidlek jekk inti qed tiġi abbużat jew abbużata, speċjalment fiżikament. Tgħidli allura verbalment le, naf li mhux faċli. Imma ħanifqu hemm fuq dak li huwa ċar Bibliku. Jekk qed imurlek ma' mara oħra jew raġel ieħor, għandek kull dritt, anzi mhux mid-dritt, iż-żwieġ tfarrak. Hemm lok għal rikonċiljazzjoni, irid tkun hemm indima ġenwina u mbagħad irid ikun hemm il-fejqan, iva. Imma illum il-ġurnata tant jużaw skużi għax m'għadniex inħoss. Għax turrun skużi. Sewwa, Alla jtik skużi, speċjalment l-iktar waħda ċara tal-ħajja tal-adulteru, dik l-iktar waħda ċara. Sewwa, imma ħalli nħallija. Imma ħafna minn żwieġijiet meta tibda tgħidilhom tara li għax dak li jkun qed ifittex id-dritt tiegħu. Mhux faċli u ma nistax nitkellem fid-dettall hawnhekk għax ikun hawn ruxmata każijiet differenti għal ma xilħadd jispiċċa jieħu the wrong message jew kellha the right message with the wrong motive whatever. Imma qed ngħidilkom li il-familji jitkissru minħabba jien infittex id-dritt. Iż-żwieġijiet għax jien infittex id-dritt tiegħi. Il-knejjes għax jien infittex id-dritt tiegħi. Il-kumpaniji. Meta ħafna drabi, jekk il-bniedem vera jumilja ruħu jistenna l-affarijiet biex l-affarijiet isiru sew f'kollox. Alla tara kif jidħol għalik. Għaliex l-iskrittura ta' fuq l-ewwel Pietru kapitlu 5, Ġagbu kapitlu 4, jekk inti tumilja lilek innifsek. Ġiet fiet tieqaf tfittex id-dritt. Tippreferi l-ħuk jew l-oħtok. Iqaf tfittex id-dritt. Alla jaqbes għalik. Alla mbagħad jaqbes għalik. Tfittix id-dritt tiegħu, tfittix il-vendetta inti, ħalli l-Alla jaqbes għalik. Give it time, ħalli l-Alla jaqbes għalik. Imma ħafna illum il-ġurnata ftit il-biċċa kbira ftit lesti jistennew u ibagħtu naqra l-umiltà. L-umiltà. Mbagħad għandna soċjetà mimlija skandli. Però fil-Knisja ma jonqsux lanqas. Skandli jeżistu wkoll. Kemm hawn nies jgħiduli allura jien m'għandix dritt ta' so and so. Alla jien m'għandix dritt ta' so and so. Alla għallek m'għallekx m'għandekx dritt. Imma jekk tittumilja ruħek dak id-dritt tiċċedih. Id-dritt tiċċedih. L-umiltà tirrikjedi dak. U mhux faċli. Għax xi kultant inti jista' jkun qed tweġġoq emozjonalment. Jista' jkun qed tiġi skomdu emozjonalment jew mentalment. Imma fil-ħajja, fl-esperjenza tiegħi kollox huwa ta' staġun. Ħallih l-istaġun. Ħallih isih, ħallih jgħaddi dak l-istaġun. Għax hemm lezzjoni li Alla tipprova jifforma fik, qed jaħdem fik. Naf li mhux faċli, imma meta inti qed tumilja ruħek u tgħidlu mulej di qed nagħmlu biex nimilja ruħi għalik. Alla jtik il-grazzja. Imma jekk tfittex id-dritt tiegħek, tistennix il-grazzja tiegħu. Għax qed tolli lek innifsek fuq ħadd ieħor. Alla jtik il-grazzja. Alla jgħinek u tibda tara li tal-mulej. Ara fl-aħħar dak kollu dak li qed nistenna qed iseħħ. Ara dak qed jiġi trasformat. Ara dis-sitwazzjoni qed tissolva bil-kwiet, bil-kmod, bl-umiltà.
Għax Alla l-iktar ħaġa jimporta huwa li lili u lilek jitrasformana insiru nixbħu lilu. Ħantikom eżempju għahwa li qed jiġi f'moħħi issa. Ġesu vera metalina, però mhux ġast metalina da. Kieku jiena kon Ġesu, kon ngħidlu Alla, dak iż-żmien ma kellhomx revolvers jew jisparaw, kellhom lanza jew vleġġa. Please, għamela malajr, vleġġa daqqaw ġewwa. Mela jqogħdu jagħmlu sigħat jittorturawni, jiġbdu li il-baffi, ituni bil-pon, marbut, ineżżawni Arwin, pubblikament, sawa jobsquli. Jesus Lord. Sparatura jew daqqa tal-lanza u dan. Le. Passaġġ twil ta' batijiet kbar. Halleluja. Vers 3. Tamlu xej bil-pika ta' partit. Ħana mela bil-naqra differenti. Tamlu xej bil-pika ta' fellowship. Tamlu xej bil-pika ta' knisja. Intam taħsbu li ċertu xirkiet ma bdewx minħabba pika? 1000%. Anqas għal ftaħir fieraħ. Imma kunu umli. Għanna bżodi. Kunu umli u kull wieħed minnkom iqis li l-ieħor aħjar minnu. I don't like this preach. Bej kopja di t-topera. Raġel li ti preferi l-martu. Il-mara ti preferi l-raġel. Inti ti preferi l-ħuk. Ti preferi l-loħta. U tamela minn qalbek għal-mulej. ħadd minnkom għandu jfittex li jaqbel lilu. I'm sorry, tiġa ruxma ta' Kristjani jiġu skwalifikati jew. ħadd minnkom kieku verament il-Kristjani kollha jaqbdu biss imqar vers 4 biss minn dal-messaġġ kollu. Konna revival f'Malta. Ħadd minnkom ma jfittex li jaqbel lilu. Lejna mhux għalija tnagħmel għal Alla. Mhux hekk nagħmlu. Alla għallek biex mur taqsam il-Knisja. Ux Alla għallek biex attakka lil dak il-ministru, dak il-ministeru, dak il-pass. Ux Alla għallek. Alla għallek, ux veru. L-Alla ma' bażajra. L-Alla ta' din id-dinja li jitimaw ħafna ulied tal-gborija. Tiftakru dak l-ispirtu x'jismu? Tiftakru ġeżri x'jismu dak l-ispirtu? Brava. Jitimaw dak l-ispirtu tal-Lavajatan l-ulied tal-gburija. The food of Leviathan is pride. The food of the Holy Spirit is humility. ħadd minnkom għandu jfittex li jaqbel lilu, imma li jaqbel lil ħaddieħu. Aħsbu mela kif kien jaħseb Kristu Ġesu. U li għat li kellu n-natura tal-Alla, ma għadx jfittex tiegħu li hu daqsalla, ġifieri ma użajiex bħala leverage li hu daqsalla. Ara ġeja t-tifsira tal-umiltà. Imma xejjen lilu nnifsu. Xejjen tfisser ġab lilu nnifsu fix-xejn. U li għandu kollox,
u li hu kollox sar xejn. Fil-30 sena Kristjaneżmu, il-Kristjani meta jkun hemm argumenti, ġlied, disgwid, għaliex ħafna jfittxu dak li jaqbel lilu. Mhux dak li huwa għal-ġid tal-saltna, għal-ġid tal-Knisja, dak li jaqbel lilek. Ejva, ekku. U l-xaħat bħali għara ma mux tiġi tgħid li God told me so. Min iġazek b'baħnan. Xejjen li l-nifsu billi ħan natura tal-sir mux għaddejta biss il-sir. Sar jiġbaħ l-medmin u der minn barra bħala bnidem. ċekken li l-nifsu, mux għalla ċeknu ta' u nu, esmawni, ħafna kristjani tolbu ekkara, humble me Lord. No, no. Stop praying like that. That's a void prayer. Talba ma teżistix fil-Bibja. Bible says you humble yourself. It's a choice you make. Jazla li jinti tamela. Stop blaming God. Tipretendix l-Alla jagħmel xi ħaġa għalik li huwa jistenna li jinti tamela. Xejjen li l-nifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jiġba l-medmin minn barra dar minn barra bħabnidem, ċekka li l-nifsu billi jobda sal-mewt. Anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk kalla għalih wara li jobda, wara li umilja, mela l-umiltà ħat irrekjedi li inti tobdi fejn jider għalija għalik ma jaqbillix. Ma jaqbillix, ma jidirx li jaqbilli għax mux xi ħaġa li ħanfittax għad-dritt tiegħi. Anzi, numilja ruħ biex nagħmel dak li jaqbel lil-marti, jaqbel lil-ħija, jaqbel lil-oħti. Jaqbel lil-uliedi. Jaqbel il-dawk li jien insejja ħuti fi Kristu. Amen, aħwa? Grazzi Ġesu. Gloria li l-ek Mesih. Dirit inkompliħ il-ġumma diħla ma minn lat totalment differenti. Bħal-għana morru fi ktib tal-atti erba. Għaw xaħat li spirtu tal-la t-kelmek? Kem nishtiq? Nibda minni. Għax ovvjament jina bnidem bħalkom. Li daw kunu messaġġi li jina ma ninsjom għad. Mela, Atti erba. Atti erba qed naraw il-qawwa ta' revival, qed isseħħ. Ħanilkom xi ħaġa arax xtejt. Di vera kienet laqtitni l-iskrittura dejjem baqgħet fi spirtu tiegħi. Llum imlejra ġa tal-aħħil fi spirtu ftakar fija. Acts 4:32. Għam revival, għawa tal-Spiritu Santu nizlet, talbu, tredet l-art, ismaħħa, ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn. Għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibiħħom u l-flus li daħħal minnhom. Issa, ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn. Ħa naqraħilkom bil-Ingliż għax bil-Ingliż id-dur daqsxejn aħjar. Mela, 32, 4:32. Ismaw. Now the multitude of those who believed were one heart and one soul. Neither did anyone, neither did anyone say that any of these things he possessed was his own, but they had all things in common.
Xi tfisser? Jiġifieri daw il-proprjetà tagħhom ma dub jgħidu di tiegħi u di tiegħek. Kien kulħadd jitpaxxa, kulħadd igawdi mill-ġid ta' kulħadd. Li daqlaqda li tolqotni bl-Ingliż is none of them bl-Ingliż tgħid neither did anyone say that any of the things he possessed was his own. Ftit ilu jien għamilt messaġġ u ħadd toħroġ klib żgħira dal-waqt, ħadd toħroġ short fuqha. Inti m'intix tiegħek ta'. Jiena m'intix tiegħi. Għalhekk talqotni dik l-iskrittura bl-Ingliż għax jiena xejn ma tiegħi. Jiena just steward, manager. Darba l-mulek kien qalli kelma, qalli when you live as an owner, you will live in fear of losing what you own. But when you're just a steward, you can lose nothing, because nothing belongs to you. Me and you, we own nothing. We're just stewards. Parabola 25, Matteo. Alla tana l-kol kemm aħna talenti. U kull ma tagħna xorta baqgħu tiegħu imma fdejulna f'idejna. Urdu nagħtu rendi kont għal dak li fdalna. Użajtu għalik, jew użajtu biex tbierek is-saltna. Mhux għall-flus biss qed ngħidlek. Għalik innifsek biex taqdil il-ħutek, biex tbierek is-saltna, biex tbierek il-mulej, biex tgħin fejn hemm bżonn l-għajnuna, terfa' biċċa mill-pis. Alleluja. Amen aħwa. Grazzi Ġesu. Fil-ktib ta' Eżajja 58, morru hemmhekk malaj. U nispiċċaw b'di. Music, please. Isaiah 58. Din hija ċavetta maġġuri għall-umiltà għall-revival aħwa. Isimgħuni. Nitkellmu kważi nsewmuha f'kull messaġġ kważi nsemmija dak li ħanejdilkom issa. Il-maħfra. Tid ngħidilkom x'nemmen bosta Kristjani? Nemmen li jgħidu jemmnu fil-maħfra. Imma maħfra ta' copy and paste biss, mhux maħfra ġenwina. Għaliex? Għaliex u di jiena tfal jgħallmuni ħafna. U Alla juża l-tfal biex nitgħallem ħafna. L-irġiel għedtilhom il-bieraħ, eżempju li ġrali dil-ġimgħa ħadd it-tifel għall-privat u it-tifel għamel xi ħaġa u jiena qabżet li ċinga. Għaliex l-għażiż tifel tiegħi kienet jieħodha easy u relaxed u suppost jidħol għall-privat fl-erba' u jiena kont nippreferih jidħol ħarira qabel għax irid ibiddel u jrid iħabbat fuq il-bib u jrid jidħol. Allura diġà ħajkunu l-4 u 5 sakemm jagħmel dak kollu, jew l-4 u 10. Allura jiena nirreletu lesti qabel. Imma kien għal jingħad fuq it-telefon, jara l-mobile, insomma. U irrabjajt miegħu, għax għedlu u rrabjajt miegħu wkoll miskin. Irrabjajt miegħu ukoll miskin. Għaliex ħadd nieħdu għall-privat tal-Malti u l-ħin kollu jkellimni bl-Ingliż. U rrabjajt miegħu. Qedlu jiena ma jimportax inħallaslek għall-privat. Imma jimporta jekk qed inħallaslek il-privat biex itgħallem il-Malti u inti l-ħin kollu tkellimni bl-Ingliż. Qedlu m'għandix flus xlaħli u vera m'għandix flus xlaħli. Allora rrabjajt miegħu, qabbiżhom li. Ma mbagħad wara innotajt li kont naqaħħar xi żejjed. Għaġġibthom naqra. Allura wara sibtu d-dar u jiena bajt imberem ma kontx għaddejt inħoss tajjeb. U mort fuqu, għetlu isma' int all right. Għalli all right. Sena ftejt, mhux all right. Le, mhux all right.
قالت له يلا قالت له ورajt xejn. قالت له يلا. U jiena għamilt apologija miegħu fejn ħassejtni li jiena weġġajt. Fejn ħassejtni li kont too much. Ma kalfejx, ma kanx għalfej inti ħasla bħal dik. Sewwa, għaġġibtom. Qed lu let, all right. Għalli u le għalli, it's okay, sorry, forgive me, and I forgave you, he got forgive me too. Għaxfirt lek u kol. Għetlu ma le, mux bizzejt, mux għetta ġobni di. Le di li, okay, I forgave you, mux għetta ġobni, mux għetta ġobni. Għam xaħġa mux sewat. ħafna kristjani jek jamlu, okay, I forgive you, ma. I forgave you. How nice, how genuine it feels, You know why? There's no humility. Għax ħafna mhumiex kapaċi jgħidu skużani jaħfilli kellek raġun. Żbaljajt. Kapaċi mhux kapaċi jgħidu. Mhux kapaċi jgħid, sorry jaħfilli. Grazzi da jaħfirt li ma jien żbaljajt miegħek. Hemmhekk pallajt żejjed. Hemmhekk akkużajtek fals. Hemmhekk tawwalt il-sini. Hemmhekk iggossipjajt aħfilli. Mux, sorry, ma taxiex sorry ma. Just sorry, ek. Ma taxiex you're sorry. Forsi ma titlobilux dak il-ħin, ma kiku vera sorry tal-li ollejt leħni miegħek, sorry tal-li għajjartek, sorry tal-li attakkajtek, sorry tal-li gossipjajt kontra tijak. Mbagħad ikun hemm fejqan vera u jfiq il-poplu u tibda tfiq l-art. Għax ikun sorry u maħfra ġenwina. Mhux allura t-tifel jien battu with all due respect li jitfall ta'kom kollha, but I have the best two sons in the whole world. With my wife, obviously. Ejla, sadiq. Dan huwa t-tifel li kont kellimkom fuq. Dal-Gustus. Allura mbagħad kien ħajaqbatu jimxi lem, għatlu la, ejla. Għatlu ejla. Sawa? Għatlu ħares fajnejja. Dan għabuffu, ta? Għatlu, mux, sorry, taħseb li dik kiena vera, tifmu għalix, il-knisja għanda bżon, għam ħafna għandhom il-lebra, għandhom bżon fejqa. Mux għalek għandek ħafna zwiġijiet li għatibatu u jisofru, għax memx ġenwinita, għax mux, sorry, għaxfirlek, ma, għaxfirli. San, sorry. Weġġajtek, ma kellix għalfejn noqgħod ngħajjat u naġġibhom, aħfilli, skużani li weġġajtek, ma kienx ħaqek daqshekk. Aħfilli. Baxxi d-dawl, ħalla ma jgħad. Don't just say sorry. Humble yourself. Umilja ruħek. Vera baxxi d-dawl, aħwada. Obduni u kunu umli. Thank you li jed sorry, ma taxi sorry. Be humble. Ħtaftek. Għajat miegħek. Akkużajtek fals.
ħammixtek. Mux just sorry. Għalix taħseb il-Bibja tgħidlek stqarru d-nubietkom wieħed lil xulxin. Mux id-nub li għamilt kontra l-Papa ta' jew kontra l-istatwa, id-nub li għamilt lilu il-ħuk u ferejtu. Jew ferejta. Genuine, mux copy and paste, falsita, għalek mux ħajkun għawunita. Għax iridu l-unita ħafna, imma fake. I'm not fake. I'm not fake. Weġġajtni, Iva. Iva, weġġajtek. Pallajt zejjed fuqek. Et minn wara darek. ħamixtek. Aħfirli. U ma minn ħamixtek rrit mun nitlob skuża għax impallajt zejjed fuqek. Mbagħad tibda tfiq il-Knisja vera, mbagħad tibda tfiq l-art vera, mhux falsità. Għamid għanna bżonnet tal-muktar ta' fuq daw l-affarijiet. Superficialità. Kulħadd ibaxxi rasu. Xi drabi, mhux xi drabi, xi kultant f'sitwazzjoni jista' jkollok xi drabi raġunint. Però mhux dejjem għandek ir-raġunint. Le, mhux dejjem int għandek ir-raġun. Xi kultant il-persuna l-oħra għandha raġun. U xi drabi ikollkom biċċa mir-raġun it-tnejn. Mhux dejjem int għandek ir-raġun, le. Le, mhux dejjem Pastor Gordon għandu r-raġun. Pastor Gordon żbalja wkoll. Le, xikultant għandi t-tort. Una les li umilja ruħi. Inti les li umilja ruħek? Ħalli jfejja l-art. Tkellem għal-mulej fejn inti. Jesus. Spiritu Santo għajna. Kun ġenwin qudiem il-mulej. Alla xorta jara kollox. Imma qed jara l-imqalb hija umli. Ammetti fejn żbaljajt u tiskużax ruħek. Jiġifieri tuża skużi. L-unika skużi li għandek tgħid hija minn qalbek, skużani fejn weġġajtek. Skużani fejn qastek. Daqqa ħajkollok raġun int, daqqa ħajkollok raġun li ieħor jew l-oħra. U xkull drabi ħalkomkom biċċa ma' raġun it-tnejn u biċċa mit-tort it-tnejn. Dik hija l-ħajja. Dik hija d-dinja li ngħixu fiha. Għadna maħniex fil-ġenna. Ejdu l-mulej fejn jaqli qalbi mulej. Għatini qalb umli ġenwina. Ma rridx niddefendi li nnifsi u nipprova nispjega fej żbaljajt jien inutli. Għatini l-opportunità biex il-dik li weġġajt, il-dak li weġġajt, ikolli opportunità nitlobhom maħfra. Naf li ħfirt li malenti u forsi huma ħafru li wkoll. Imma xorta m'hemm xierka issa. Xorta l-ħbiberija spiċċat.
xorta li sweet fellowship li aħna darba kellna tkisse. Ekk Alla jsewwi l-affarijiet, ekk dan ir-revival. I've been accused of many things, but I'm not fake. I hate fake. I love cake, but I hate fake. Marja jixtieq jgħid xi ħaġa, tuni Mike. Nixtieq qudiem kulħadd. Dak li għamel il-passer ma jibnu, jieħa nagħmlu mal-passer. Għax jiena arrabjajt qudiem in-nies u tlabtu maħfra u llum nitlob maħfra lill-passer qudiemkom kollha. I love you. Ma kellux għalfej. Grazie Ġesu. Now revival is. Grazie Ġesu. Jesus. Usher us, come on. Thank you, Holy Spirit. Mario, inti kont maħfur, ma grazzi li għamil dal-ġest, mux għalija, għal-Knisja. Illum Alla jitkellem u tagħna l-kelma u orina u eżempju. Jesus. Kun infaħar ismek wara. If my people, jekk il-poplu tiegħi, who are called by my name, chosen by my name, mażula bismi, għandhom msejħin bismi, jumiljaw li nfushom u jitolbuni, ifittxu wiċċi u jduru midnu bidhom u jitolbuni. Turn to me. Bit-Taljan tmurek. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome s'umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo e guarirò il suo peccato e guarirò suo paese. Io lo farò. B'Inglis. If my people called and chosen by my name will
humble themselves and pray to me. Seek my face and turn from the sins and pray to me, and turn to me from their wicked ways. I will hear from heaven and heal the land. Grazie Gesù. يلا ده المساج يدخل في قلوب تا ħafna ويفيق قلوب تا bosta ويكون our revival genuine. You'll be healed. Many will be healed from sicknesses and diseases. Our God is not fake. God sees everything. Allah يرى كل شيء. Allah مش fake. اطلبوا مياه. هنطلبكم تنزلوا ركبتيكم. Dal cielo e ascolterò e guarirò suo paese. Io lo farò. Jiena nisma' mis-sema meta jismaw, meta jduru b'qalbhom kollha lejja, jumiljaw ruhom, verament jumiljaw ruhom u jitolbuni u jiġu għandi u jien nismagħhom, naghfirlhom nobietom, nfejqilhom mill-artom. Lord, we don't want fake revival. And we don't want fake preaching. We don't want fake healing. Genuine. True. Humble us. We humble ourselves, Lord. Aħna numiljaw ruħna mulej. Numiljaw ruħna mulej. Ġesu, intu miljajt ruħek meta ma kellekx għalfejn. Abba Messir, grazzi tal-li ħabejna għamali. Grazzi tal-li tant inti ħanin u paċenzjus ma għamali. Jesus. X'iswa din il-ħajja mulej li għana nżommu l-gburija tagħna x'tiswa? Ma jiswa xejn. X'iswa mulej? Fejja qlub mġuwa fejn hemm il-gburija kissira mulej. Ġesu, aħfrinna kull wieħed minna fejn konna supervi rasna ibsa gburin. Spiritu Qaddis, Spiritu Santu. Fejja il-Knisja tiegħek mulej. Fejja il-Knisja tiegħek mulej. Inti li tara kollox. Imxej ma bi qudiemek mulej. Abba Messir.
There are hearts being healed right now. قلوب اللي لكم تجروا حفنا وجيخ على سنين طوال. Forgive. Also ask for forgiveness. أغفر. وقال اطلب أنت المغفرة من ذيك البرسونة من ذاك البرسونة. علمنا له ملتام عليه. علمنا له ملتام عليه يسوع. علمنا له ملتام. علمنا له ملتام. Spiritu قديس أنفخ فوق الكنيس كلها تمام تواودش. تال إيطاليا. تال أوروبا كلها. تال الدنيا كلها. جيب فيئان جنوين. فيئ الأرض. فيئ قلوب. فيئ كنيس. ذاك اللي الشيطان سرق مولاي رستورها. ذاك اللي دار impossible علينا مولاي كن possible عليك يا بابا مسيح. Jesus. Grazie مولاي. عمل منا ذاك اللي تريد انت مولاي. عمل منا ذاك اللي تريد انت مولاي. شدار مولاي أريد نراوك وجه بوجه يسوع. بالقواتيك وبالجراتساتيك احنا نمليا وروحنا مولاي. أعطينا قلب عليك مولاي وجلوريفيك على اسمك يسوع. ده كل اللي نايدو. ده كل اللي نعمله. ده كل اللي احنا مولاي تياي ولا تياي حيصير مني من الكل سكنت كلمة تياك يسوع. شيء ما هيمبرسيوناك مولاي. ما مش شيء اللي يستعمل البني آدم باش يمبرسيوناك مولاي. الليلة مولاي بحال ما انت فيأت اللبرة نامان تفيأ الدوك اللي تمليا وروحهم من المارت اللي يكسم جسمهم وجيخ depression دوية خسبيت السويتشيدو abandon rejection confusioni مرض وبروبلمي مدوار القلب. انت تفيأ استاذ يسوع. تفيأ انت مولاي. الدوكلي سفروا ابوس فيزيكو سسوالي منتالي. فيأ مولاي يسوع. فيأ الليلة مولاي. فيأ انت مسي قديس مولاي. انت حي. انت حي. انت الحياة تاعنا يسوع. grazie على محبة infinita تياك مولاي. لك كل جلوريا وتفير من قلبنا نيدو لك مولاي. هللويا. يسوع. مولاي بدل المساج كله تتالي. ايا كان تاود الدسكة كان تاخذ الدسكة. Sei il mio popolo sul quale è invocato
il mio nome. Si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io lo farò, io lo farò, io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo paese e guarirò il suo paese. Io lo farò. هللويا. كل هات يولي دهن الملاي ولي دهن الملاي من قلبك يتوريا مولاي قديس. عمل لي دين الكلمة تكون تحرق في قلبي، لا تخلينيش ننسى دين الكلمة مولاي. وزاني مولاي باش نجيب الفيقان الآخرين. جسو إبات القوة الريفايفل كومبليفيا القلوب، علمنا l'umiltà genuina و vera و ricevi gloria مولاي، ricevi gloria جسو. الليلة مولاي كم شغات اللي انت تافل انت وجهايت كونهم لي تمر شتيت سوري ما مريت اغفر لي عشان وجهايتك اك واك وما واغفر لي زبالياي. ياك ما يجوش اغفر لهم شورته. اوكي حال الملايكة فيرامنت يزورك بالقوة ديو وتكون فسلة للجر الجلوريا البرزنسة ديو. أين تجاب شيبة كبيرة للملايكة زاوة. هاليلويا جلوريا لك أبا جسو. الباتشي معكم إذا زاوة مالتين واوتشينغ وبوبلو ريفر اوف لاف نراكم هذا في الأوضة في العشرة. نخججكم الشير ده المساج في فيسبوك واتساب ومع السوشيال ميديا تاعكم والملايكة يديكم الجراتسيا تيشوخ في اسم يسوع كريستوس. الباتشي معكم نراكم اهو